again. Hi guys, good morning. Anyway, ito talaga yung suot ko pantulog. Suot ko lang to. Tapos, ayan. Dito na kami naghihiga. Basta kahapon nabuko kayo namin buhag-hag na siya. So, this is our last day here in Mission. Hindi yung isawa ko. Yun. Dito lang ako naghihiga kasi nga, tawag ito? Mag-ayos ng mga gamit namin. Oh, narinig yung bata namin na sa CR. Pinag-ano ko swimming. Sabat. So, mag-ano na ako guys. Mag-ayos na tayo. Mga gamit na kailangan gawin. In Bolivien. In Bolivien. Das kann nicht gesund sein. Die Zollbeamten nehmen den Mann in Gewahrsam, während sein Drogenkissen geröntgt wird. Hier sieht man die ganze Oh, baby, baby, I love your way. Duschen. Ja. Love you every day. Mit zwei kalifornischen Triathleten Oh, baby, I love um die ganze Welt reisen. Rafael Freeman, is he? Was ist hier drin? Let's get him swimming today and then. Okay, keine Sorge. Ich muss das kurz an den Zollbeamten zeigen. Officer Bill soll die kristalline Substanz Jedes Menschenchen. Warum ist es nicht original in eine Tüte aufhört? Es gibt nur einen so großen Bottich. Das ist ein schwerwiegendes Vergehen. Mag-check out na kami. Ito nating bata. Mag-check out pala. Hello! Sa Sanchez Hotel. Tschüss Hotel. Yeah. Sa kanya. Sabi ko, paano na kami? Check out na kami, guys. Inagahan namin kasi para makapagala pa kami sa last namin. Sa last day namin ngayon. This is our last day. Kumalda na, kumalda is give the Here, oh. Rafael, magst du das sehen? Nein. Gesamtpreis 204. Skip me. What is this? Das eine hier. Eis. Gibt Pwede ka na po. Nachtisch. May candy sila dito. Let's give white and it's blue. Candy. Was, Rafael? Es gibt Eis da. Aber das ist nicht heute, Rafael, weil es so früh. Später. Nicht jetzt. Später, ja? Du musst Reis essen zuerst und danach Eis, ja? Nein. Später. Oh, yeah, später, yeah? Wie viel kostet here? Ito. Sa store. Tignan nyo ang mahal, oh. Ng $3.19. KitKat 2. Yung maliit na Pringles 3. Sobrang mahal. But yeah, it's hotel, that's why. Ito yung papa namin. We go. Nabitbitan namin yung mga gamit namin dun sa sasakyan. Sa Papa Prangsta. Maganda siya in fairness. Charan! Thank you, hotel. He will go, Malabi, go back. He will go back, yeah? Come yet. What you need? He will turn around and then go here. She's hotel. Bus! Tamang-tama pag masaya ng hotel, kita na yung bus.
Rafael boy. This Papa is there. Come, Rafael, party. What's come? Oh, it's not? Ah, look the time. Malabi, look the time. What time now? Isaac. Oh, no, it's not. It's 7. We have 7 minutes waiting more. False alarm. Ito pa rin kami sa bus stop. As in, I think 5 minutes yung bus na darating na. Akala namin kanina yung bus yun. Yung pala hindi pa. May oras nga pala. Di ba, Rafaelia? Ay! Oh, yeah. Yes. Vinken, Rafa, Vinken. We're waiting now for our bus. And Rafael, drive with the bus later. We're just here. Nicht rausgehen. Genau, nicht rausgehen. Warum rausgehen? Nicht sicher rausgehen. Yung papa namin yun. Natawagan lang siya. So. Pagkita ko sa inyo yung outfit natin for today. Wait. This is my outfit for today. Simpleng pants lang. Shoes, tapos t-shirt, ganyan. Tan-taran-tata. Nandito ako sa Sara. Sabi ng asawa ko, magtingin daw ako kung ano daw ang bubuli ko. So, nandito ngayon. Mag-days tayo. Ja, es schaut nicht so hinten aus, schaut aus, wie wenn es oben mit Küche machen. Also, ja, für so Schütze. Schaut aus wie so Schütze. Nein, das bin ich ja nicht. Ja, nein. Und da hinten oben. Und da ist eigentlich ja, die habe ich auch mitgebracht. Eine von Schnecken habe ich auch gekauft, aber sie geht auch 100 Euro. Aber ist das so weg? Nein, hier oben. Basta kami sa mall. Nakabili na ng yung bata namin. Masaya na siya. So yeah. Sit, Rafael, ito. Pwede na boss ko. I'm waiting na kami sa boss, guys. And then, ha? 15? Another is coming. For 3 minutes is coming. Ah. Oder the tree will walk a little bit. One coming the tree. Is this one? The 3? Ah, is another? Make it 2 bit. It's coming. Malapit kong another. Ah, another one. Guys, hello. Update. Nandito na kami sa loob ng car. Kasi, ito na yung way namin. It's time to go back to NRV. Tapos na yung aming vacation dito, guys. And yes, basta lang mention. Nagpapagas lang yung sa bus ko. Kailangan lang namin punuin ang aming baby Luisa para tuloy-tuloy ang aming biyahe. Ayan. So, yes. So, yeah. And I'll see you guys later. Tayo update sa inyo mamaya. Yes, and the vacation is very good. Yes, really enjoy our 3 nights and 4 days here. And bata, ayan, very excited. Very happy siya kasi nakasakay siya ng mga Zug, ng van, ng Schiff, ng Wasserrutschen, was noch, Bus, Superbus fahren. Ayan. Und dann morgen nochmal in Wasserrutschen, ja. Und Rafael Fisch hat Spielspaß in Legoland. Auf in Termin Erding. Da hat Rafael so viel Rafael Pipi gemacht. Da im Schwimmbad.
Oh yeah! And then sie will rutschen out da in a Schwimmbad. Rafael is so happy. And he don't want to go home. He wants to go back again in Lego, but yeah. Urlaub zu Ende, Rafael, ja? Kami in Hessen, oder? Hilton Garden. So big. This is so big. Hi guys! Update. Nandito na kami sa bahay. Thanks God. Verklemmt mit dem Dreirad. Mit Come dem home. Dreirad. Safe and sound. Das ist kein... Kinukuha pa ng aking Diyos sa babaw sa iba namin mga dala. So, bitbit na namin yung mga dala namin ditong iba. And then, nandito na. So, yan. Bukas kami ng mga bintana dahil nakapatayan siya. So, yes. So, I think that's our vlog for today. Mag-ano lang kami, mag-ayos ng mga bitbit namin. So, that's, yun ang aking gagawin. So, yes. And thank you so much, guys, for watching. Yes, and yeah. So, I will see you guys in our next one. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you guys in our next one. Always smile. And guys, oh, cheesy.